Volkswagen Golf 3 1995 yıl, объемы 1.8. Boğası 165 bin so'm. Volkswagen Golf 3 объемы 1.6, 1991 yılı çıkarılgan. Boğası 110 bin so'm. Mercedes-Benz Vito 2002 yıl, 2.2 объем. Boğası 300 bin so'm. Opel Zafira. Görücülerin soruları boyunca 1999 yıl, 1.6 объем. Boğası 190 bin so'm. Mercedes-Benz Vito 2002 yıl, объем 2.2, mekanika. Boğası 350 bin so'm. Mercedes-Benz Seshka 1997 yıl, 2.2 объем. Boğası 300 bin so'm. Mercedes-Benz Yeshka 1994 yıl, объемы 3.2, boğası 300 bin so'm. Opel Zafira 2003 yıl, объемы 2.2. Deo Lacetti 2007 yıl, объемы 1.6, boğası 280 bin so'm. Deo Lacetti 2003 yıl, объемы 1.6, boğası 250 bin so'm. Chevrolet Lacetti объемы 1.8, 2005 yıl, boğası 280 bin so'm. Kuzovu universal. Hyundai Avanta 2007 yıl, объемы 1.6, boğası 350 bin so'm. Toyota Avensis Verso 2002 yıl, объемы 2, mekanika, dizel ekan. Boğası 380 bin so'm. Deo Kalos 2004 yıl, объемы 1.4, 85 bin pробег ekan. Boğası 230 bin so'm. Deo Kalos 2004 yıl, 1.4 объем. Boğası 250 bin so'm. Hyundai Getz
2004 жыл, 1.4 объем, механика. Бағасы 250 мың сом. Hyundai Getz 2003 жыл, 1.4 объем, механика. $250 мың сом. Deo Nexia 2005 жыл, 1.6 объем, 200 мың сом. Chevrolet Spark 2011 жыл, объемы 1. Бағасы 300 мың сом. Deo Lanos 1998 жыл, объемы 1.5. Бағасы 100 мың сом. Deo Lanos 2001 жыл, 1.5 объем. Бағасы 170 мың сом. Deo Lanos 2 2000 жыл, 1.5 объем. Бағасы 150 мың сом. Deo Matiz 2 2003 жыл, объем 0.8. Бағасы 150 мың сом. Deo Matiz 2 2008 жыл, 0.8 объем, механика кен. Бағасы 170 мың сом. Deo Matiz 1 2003 жыл, 0.8 объем, механика. Бағасы 140 мың сом. Deo Tico 1996 жыл, объем 0.8, механика. Бағасы 95 мың сом. Deo Tico 1998 жылы шығарылған, 0.8 объем. Бағасы 100 мың сом. Deo Tico 95 шығарылған, 0.8 объем, механика. Так. Бағасы 70 мың сом.